Sanibona nganza kwethu, ake ngifake nje u2 cent wami nje nami nje bafowethu kubafowethu laba uJacinta noMancinza noPhakela uMthakathi. Ngifuna ukufaka nje u2 cent wami nje because abantu balimele kakhulu bafowethu. Balimele kakhulu abantu. Ama politician abalimazile kakhulu abantu. So ayisekho itrust eningi kakhulu abantu abayethemba kuma politician. La kukhona ilakho kukhona iMarch and March kukhona ubunsizwa. Ngifuna ukukhuluma ngabo obathathu bengizomfaka ungizwe nayo kube mhlambe naye unaye yakhe ayibiza ngayo naye yakhe. Kodwa ngifuna ukukhuluma ngalama organization la wo3. Umfowethu uMancinza siwabonile ama march akhe a straight nje kwilakho ukuthi thina zilakho siyovala laphayana ecampaign ukuthi banze ama march kuvalwe aphuma umlungu kuphuma umuntu wangaphandle kungena abantu base South Africa. Sikubonile lokho kwenziwa ilakho. iMarch and March futhi nawo siyibonile futhi nayo iphuma futhi nayo ingena istrade yenza ama march ngendaba yama illegal foreigner. Ubunsizwa akukho la sikubone khona besingakwazi ubunsizwa. uPhakela uMthakathi simbonile mangabe esupporta iMarch and March. Engayisupport egameni lobunsizwa supporta egameni lika Phakela uMthakathi not lobunsizwa. Kwaba nje into emnandi kakhulu ukuhlangana kwabo, kumnandi kakhulu sibuka behlangene beyimbumba senza ama video ukuthi ningaxabani bafowethu, ningaqhathwa nayithi ngoba sibona indlela abahlangene ngayo, ababumbene ngayo, yabona. Sibuka nje futhi ukuthi cha yona yinhle kakhulu le ngendlela abambene ngayo. Umfowethu uPhakela uMthakathi kumele afunde into eyodwa yokuthi uma ngabe nisebenza as a group ungabuveza iorganization okuyo ubunsizwa osukukukho, kodwa ungabi kakhulu yimi uma ngabe usebenza nabantu, ngoba I think mhlambe into mhlambe leyo ebuye ilimaze kakhulu umuntu wakithi omnyama noma ngathiwa unamandla amangakanani, ngoba once yonke into yangawe kwanguwe kwawena, kodwa ngala uthi representa iorganization ethize, okusho ngamanye amazwi wena uyafisa ukuthi siwuthenga umbono we-organization osukukuyo, kodwa manje futhi wena uphinde futhi wena usidayise wena kakhulu futhi. Akukho wrong futhi lokho, ku right futhi lokho. Indaba ilana ke bafowethu ekutheni ke asikaze sibone lakho ne March and March sebebanga imisebenzi abayenzayo, kodwa wena Phakela uMthakathi unamandla. I-media briefing yakhe izolo ikubeke yacaca yokuthi wena njengamanje indlela ozo operate ngayo ile ndlela abafowethu aba-operate ngayo, yabona. Ngamanye amazwi ibuye ngathi inkulumo yakho wena njengamanje uzodla umzila walaba bafowethu laba, yabona. Ngoba into enza lapha uMthakathi ukuthi asikuzwanga ukhuluma ngemsebenzi wena abantu ekumele ba100 million or 1 million job ekumele yenzeke, asikuzwanga ukhuluma ngayo before. Kodwa Phakela uMthakathi uhlangane nomongameli uBaba Ramaphosa naba nenkulumo eninayo esingayazi ukuthi inkulumo yaneni nayo. Usubuya manje usukhuluma ngo1 million job ozovula wena ozoba khona, usukhuluma ngamabhelidi ozongena kuwo, usukhuluma ngemisebenzi. Imisebenzi leyo yenziwa iMarch and March, kuphinde imisebenzi left ends of ilakho, yabona. Akukho Phakela uMthakathi wena sikubona wena ke oqhamuka nakho ukuthi nakho mina engiza nakho. Uyabona le engele le bengikubona mina ugijima kuyo yokulanda abafundli laba abasebekhangiwe ama drugs, ngakubona ubasondeza, ngakubona uqoqa insizwa iyuthi uyiqoqa insizwa kuma camp. Yabona leyo khona manje ipowerful kakhulu leyo, yabona. Ukube mhlambe mina bengu advisor wakho noma mhlambe nje into yakunawo bengathi mina qha unamandla
basupporte labafowethu laba kumamashi abo. Kodwa wena umsebenzi ukusayile mkhulu kakhulu. Njengamanje awuke ufuna umhlaba. Awuke ufune umhlaba. Mawufuna umhlaba omkhulu. Mase kawenamandla ucela thina ezabantu abakulandelayo nabantu abanibona ubuqhaza benu nobuqhawe benu. Mase kawenamandla ucela nje ukuthi umuntu athenge usimende owodwa, iblocks elilodwa, sakhe isenta enkulu kakhulu engakazi ibe khona eSouth Africa. Sakhe isenta enkulu kakhulu engakaze ibe khona eSouth Africa. Lo center leso besiyakhile sithathe bonke labafodi laba bakhangwe ama drugs, ubunsizwa nomsizwa ke yilapho la sebingena khona. Sebuhamba ke manje na ke sebuyolanda bonke amaphara wonke lawa athiwa fuhlu kuleya center, bahlukaniswe ngalamantombazane ngalabafana, bahlukaniswe bahlale kuleya ndawo leyana, basizakale, bathola usizo, babe right, kube khona ama skills enziwayo khona, baphume lapha yana. Yabona sebeqondile bethe, yabona xa unamandla leyo qhawe lami ibihluwe ngendlela emangalisayo leyo. Ayibangi namuntu, ayidli imzila wamuntu, yabona clean nje leyo qhawe namandla. Leyo qhawe namandla leyo kube leyo nje uvula focus nje kuyo plus kakhulu. Njengamanje qhawe namandla ubukeka njengomuntu engathi manje usushintsha indlela obukade ubelivela kuyo. Angithi uyishintshile indlela usukhuluma ngayo njengamanje, sengathi manje usuyishintshile indlela obukade ulokhunja kuyo. Khumbula ke kawenamandla ukuthi phela wena abantu bakwethembe ngendlela emangalisa ukuthi umuntu mangabe ushilo into uyayenza. Umhla ka-30 unqunywe uwe kawenamandla. Yabona wonke umuntu eSouth Africa wathi ngomhla ka-30 siyamasha. Yabona izwe liphume nje kuwe, balikholile balithatha abantu bagijima nalo. Imistake futhi la iphinde yabakhona lapha ku Scheme GP la ukhona kawenamandla. Uthe wena kubo abantu ufuna memorandum ngomhla ka-30 uyiheni over ku president, not ku minister, hayi ku mayor, hayi ekhanseleni. Wena ufuna kube uyena umongameli umuntu oheni over imemorandum. But iquestion njengamanje sithi ke lobuya busuku lobuyana bangomhla ka-29 owahlangana ngawo naye umongameli, kungabe memorandum wayidrop ani kuye? Asikuzwanga kwibriefing leyo nto leyo uyisho ukuthi hayi bafowethu ngasale sengishiya nememorandum kumongameli. Uyayibona enjani? Kodwa futhi nakhona xa unamandla uyaphinda futhi wena uthi wena wafonelwa usendleleni abantu abawu-3 ngoba wena umuntu omemezele umhla ka-30. Usho wena njalo, wena umuntu omemezeleni umhla ka-30. Angazi noma lento yami lesuka lahle. Wena umuntu omemezeleni umhla ka-30 cha wenamandla. Kodwa futhi wena futhi lapha ya sesibona wena cha wenamandla. Angazi noma ilokhu like la kulungile kodwa sesibona wena cha wenamandla usulapha yana. Sekukhona bongizwe, sekukhona bombovu, sekukhona oKingzo, sekukhona into abaningi manje. Kodwa wena kwi-media briefing yakho uthi wena wafonelwa njengomuntu okuyena owabenshina usuku la ngomhla ka-30. Ungabe siya understand thina xa wenamandla ukuthi leya meeting leyana kwabizwa wena, kwakhona wena manje nathi ebesibe yabona ukuthi kuleya meeting leya already sekukhona umacengwane, sekukhona ke ngile crew nje le enamba nayo, sekukhona bona njengamanje yabona. Kodwa wena ukhuluma njengomuntu engathi wena ubizwe ngoba wena umuntu onquma umhla ka-30. Yabona awuzange uthi sibizwe, uthe wena ngibizwe, hayi sibizwe. Yabona but lapha yana kodwa sekukhona bani abongizwe. Ubani lo waseParliament wakuthinta? Ubani lo omunye webhizi ekuthinta futhi? Hey bafowethu xa